аммалугар эдер педагогтар калилере элбәнигер. Ол курдук быйылгы өрәкчылыгар луска 10 төт учутал иделях эдер специалист үлеген сагалата. Кеники сылларга ордук элбэх учутал Николай Егорович Иванов атынан бердин орто сколатыгар келен үрәх билегетигер оголору хуяллар. Мыныха быйылгы педагог онна оғыячы сылын чәрчетінен осколаға әдер педагогтар форумнара болан аста. Форума оскола әдер педагогтара бәйлері толкуддан оскола коллективын көмілхіннерен ұттылар. Форумы целый хоругаден эдер ушталлар бебелерин кытта бистихи опыта тастахы она программатын кенлерге эме Google таблицанын әрді опросы пуппут тоққа калгалақтарын тугус техтерин багаралларын ол түмүгүнен программаттарылан оңхолунна она еще бир улахан оратытынан болар коуч тренердер кораттан кыттыны ылаллар бейлерин инициативаларын күтөгөн бебит эме опыттах наставниктар бу дамматтан төрүттө Хушницкая Александра Егоровна, Неустроева Евдокия Анатольевна она Никитин эме теңөлөлерге бланналар. Ағас уроктар, мастер-класстар болуқтара, оны тағынан оғылыр әрді ұтылы бұд запростырын кендер интерестерін бағаларын учеттан олимпиадный движение қайдақтар елерін ол тұғынан әме мастер-класс ұтықтара. Кехәңгіде әме әріл жытылақ, толкүйда оңя күй көрәқ ұтықтақтар, әді бүтін орта сколатын әдер учуталлара. Сүрдәк тәрәһенә киң әлбәх кайысканы направлениены кабан үләтәхтәх бит. Оғылыры бары түтінен педагог үләтигер ариян көддөрөхтәх бит. Функциональная грамотность современного образования. Мастер-класс итыхтах. Навыки 21 века ханнык сатабыллары ого багылан аныгы огону урокка хайдах көгөтен мотивациялан үйрәтери билгеннерихтәхбин. Ол курдук 2 күннәк форумга олус 33 әдер педагогтарымыздан опыттағы учуталлар ағас уроктарыгар мастер-класстарга сырыттылар. Онтанын республика бастын психологтары кыттылар беседага арас практикумнарга кытыннылар. Мастер-класс учуталыгар ағас урогар хаджан калебет. Тон хашугы урок болан аста бәбәр саңа методикаларын кайда саңа оғлар кытта хайдах муну күлелерге еген тохтары. Методтары, тон аппетин года методикаларын инникитин өссөдаган интитугу туттунном диханыбын. Мамна калбет мен сылым сорогум диен бастатан турун опыт алахан диен эте. Бу опытта учуталардан сүбелери, намаларын ылары. У нас прошли мастер-классы, открытые уроки, нам очень понравилось, узнали много нового, посмотрели, как работают опытные учителя и взяли много интересного, нового, наверное. Көрсөһүләргә жаны кытта билсә алтыган опыт лагын да атастаһын да яккаһып онна буллагана үчө бай открытый урокторга хыртыбыт хаңа методтары бебитигер ме ариямыт бебит опытыр туттукпутен эренебин онната эбеттен кеһе эме программа кең угун она элбагы тәһәбит якка. Форум аралар юрилях чагыр эдер педагог Дмитрий Осипов салаячылах педагогической отряде сүрөхтәтиләр. Так, в школу я пришел в 2019 году. Так, получается, работаю уже 3-й год. Была ярмарка вакансий в городе Якутске. Там представилась возможность посмотреть, какие есть районы для работы. Я сам много слышал про Амгинский район, так что решил выбрать именно эту школу. И как работается? Работается очень хорошо, тут коллектив очень дружный. Получается, работаю уже 3-й год, да, так что мне все очень понравилось. Иванова Мария Денисовна является заместителем директора по научно-методической работе. Она именно предложила идею создать педагогический отряд. Это было в прошлом году. Назначила меня ответственным. И так пошла работа. Мария Денисовна очень помогала именно в создании. Именно находила то, что...
научно-медицинские труды какие-нибудь, чтобы именно как будет вестись работа педагогического коллектива именно в школе. Ну, идея заключается, как вожатые будут дети, то есть именно дети помогают им в составлении работы, именно в летнее время могут помочь, потому что, как полагается, в летнее время тут будет лагерь в школе, и они будут помогать уже, я буду как воспитатель, а они как уже вожатый. Это даст детям новые, так сказать, новые возможности, новые знания. И я думаю, это в будущем очень им поможет. А сколько детей, как отбираете детей? Ага, как отбираем? Ну, сейчас, когда отбирали, уже по желанию, то есть мы создали такую, можно сказать, картинку пригласительную. Кто хочет стать именно вожатым, кто хочет помочь школе, кто активный, того приглашаем. Отозвалось много детей. Маатаңа форум чарчитинен эдер педагогтар капустник тен бисиhi вечерин терен бэйбелерин кытта ыкса билсиһэн, тен хаманданан то коннюгоннон биремелерин бер сергехте катардылар. Чакыр орто сколатын география чутала Андрей Кармана форумга кален элбага билбитин, мандык тарахиннер олус надалахтарын белетир. Бу форумга мен саңа опытлык албитем, саңа билини, онна учуталлар, бу бияха учуталлар уроктарар ханнык методтары тутталларын, ханнык технология тутталларын берте албитем, онна саңа билси көрсү. Ата хам ярдык бу бияха тух болла. Оголор олимпиадага кытталлар бит. Оннары калбак олимпиадага кытталлар. Онна тохтарга конференцияларга кытталлар бит. Онна тиннәте хана мен олимпиада, онна конференция дейни бу основной понятием боллагына. Бу кыттабыт эредин боллагына, билигин боллагын, мияха боллагына бу уже сыл соруп турорунун бәйбер. Огону абихат кыттыннары ханада дейин. Бирер огону болбакка хастогону. Тойда хана бияха оголор бу боллагына оннук кынаннар бәйлерин, билилерин кеңетеллер. Эссе оголорга интерес юскүр, кинилер боллагына урокка более активный болаллар бит. Онна то оскола тугун онна улус чехен көмүскүллер. Жокускай кораттан сылжар Хотугулу-Ленинский федеральный университет исторической факультетин выпускнига Игорь Никифоров үйрагын битерят бүтүн орто сколатыгар история чуталыгар надый биттарын истет, өртөл куйду барбакка тыы сиригер көхөн кэлен үлетин сагалабыт. Эдер педагог үлетин себүлэн инники буланнарын турумнор. Бүтүн орто сколатыгар бу үлели келбитим номно ысылаңары болла. Бастан агылыт, конечно, традиционный оксу келди. Олох маннык, истяхтахта, линти антахнатым. Антон бәбин билетегнен көрбитим. Мен ого хаджан бу голы биле килер хастылга билне хаджан меха тох интересный болу этейден толкуйдабытым. Аны дигенен биле орох ото темалардан тутулукта хата өксөтегер технология развития критического мышления ден туттабы. Ол араз заданиялар. Ол заданиялар булганын кихини толкуйдатар, оғыны ұсынын толкуйдатар, оны біле ағырға вереділдер. Ағырға ден смысле по буквам, смысле мұны вчитывай сигналға. Именно біле дилинник өйтір күрдік. Тоде тақа біліңі тұрғынан, тем более мен предметім, история общества знания, біліңі тұрғынан ол борас информация бәқ, оны оғы қолыбыра бейтіне өлі пәдақтар бұл дәденнек. Оно бихене просто это была телевизионная. Олехин бихе интернетке тугу булду таны итагаян хебит бөдө кулубра мен улаханда жон боло. Олехин бил эддеттен оны толкуйдурга бил толкуйдан баран толкуйду агырга леген белетер. Эти технологиялар туттам. Шөйден осколабыт инсет бодер коллегалар эдел специалисттер инициативаларын ныртык өйөлдөр. Холобра бу беги инициативатар даммыт бу холобра аммалугун үрдүнен эдерушуталар муннен тогара форум курдугон орбутки дигелтак бадынан администрация бит айын бедде аны бу бүгүн форум болуп турар. Билетен эттеха бүтүн орто сколатыгар кенги сылларга 11 эдерушутал кален үлетин сагалабыт. Кенилери бараларын жээнен отунан хачи бүттар, хас бийдилергер наставник учуталы сыгар бүттар.
бил билергит курдук на Россия год педагога и наставника боларынан бия школа бытыгар 6-12 үлехеттен уана эдер үштал болалар. Улуска бир элбах эдер үшталлах коллектив бүгүтнен биллебит. Бихети билеген аны наставник анамыт Каспиди оны сылбут сырыкбут үлелерин сайыннары, уана это бир-2 сылбут болар, манна амага халлары болар. Хеп биринге эдер үшталларга 2 төгүл ырхан аныго но ити верети уана биринге качествон үрдетерге условиялары улакатын болар. Бирин билергит курдук эти ковид салыныгаттан үксе дистанционныйга көстө актированный документ рөхсаллар. Эти барата огону аныгы кемге хайдак билини берерге ден саңа формат көрдүргө. Бу эдер үшталлар сарсыңы үшталлар бут боллады. Оны эдеттен сөккө өртөп битне улуска та хамсахан таксыктактын эринен турамыт бу форумдун теридди бит. Онтон форум 2 күнүгер ара сайга специалисттер гелен эдер жаңга бәяләрен сөбәләрен амаларын бердилер, опыттарыттан үлләнниләр. Бүгін бұл форумға аттестация туғынан эдер үләхеттер бітігер, 3 жылға дейері стажтақ үләхеттер бітігер. Көпсәтім аттестацияны барағын опсайынан требованияты 14 сылтан олар бака түрәрәрі болар. Госуслуга кири аттан лата, бұлырың аттан лата, бірді госуслуганан берер бұл бұттыра. Негінен кәкер қатырдақ, онына опсайына хаңа ғалатшылар, бастан үләтшілер аттестацияға аңырықтық долгиялар бараларғар. Аттестация барағын денеме бір кихи үлетін түмге болар бұлады. Бұл 2 сыл үллән баранлар, қалбыран соответственно занимаемые должности ден баралар. Олата кені үләйір доғынағығар сөпті бәрді төспәтті ден. Онтон салғы манның 2 категорияға, онына үрдігі категорияға ағықтырын сөп. Продукт оқыр ғадалары? Ғырыр қаталар өтөбілі портфолияны толырағыңа белерін данайдарын сөпті ақтүйік, кеңік, үшідік бүләбіт сылларын сырдатарға болу. Оннаттың документ толырағыны ғар бұладе, аннотацияларын ең толырылыр бар. Оннаттың барта госуслуганан бол бұтынан, госуслугаға біле ұғарға онына ғырыр қаталар. Түміккедер специалисттар форуму салғы сайыннаран, энникитин элинеңер улустары хабан кең тәрәхініңтарға бағасын аларын әттілер.